Adom TV bedroom health tips so na watchi mo maya dear mo amaje brashe ye nyina free juada bepemene ye nkasa ni nyina gina insomnia ana obi a ontumi enna de na de ba ni nyina Dr. Duboaten na da romode afa ni nyina mu enne ye ba beto so ne awie kura fi say sleeping tablet na de se no na wo de aye wo save jai na hu sunsuanso no so o mote ntia ne kwan be ne ye befa so na eka ye de wonamu ye be ye fi ho ye dwuman sori ahomache bia be du fie nwumre drivers nom omon na chese obia ni obia de enaka o jese nkura no pe do gena so mo akwa ba e ya semo na wotwi mo abie ye ni na chese ye be ne dai because dwuman sori ahomache ye obaba nwumre dwube de ne eka de ye de bi yo medase ye kasa insomnia se de sikan obi a wontimi nda na ya chechire mu na otwi nyina chechire mu aka ahwese ede na kofa ya saade ne ba yesi bua ne ye lifestyle enuane a yedie ebi wo ha emwa normal ye nom ansana during the day no etimi ma negative impact awo ye naso na yade bi su wo ho a etimi kofa ba yade bi te se hypertension high blood pressure obi a ne moja eso ate obi su a o ye medical koni bi se kidney obi owo diabetes obi owo prostate disorder anadwo no obi timi dwo so be say 10 times ansa na ade ache say nipa da say ne to aso a the sleeping disorder say nipa no tamana nikum no ana na dwo so da no kwakodwo so oba na woda ho enam say wuntimi na yie ni nti no wodwen say adwenwene na e ma wona ba ya na ajaku etaabu bebi wo so wani nkumu a wosi menye ba bi nda wa obi oda bonten no kwa obi oda bonten no wo ha wose na obi oda bonten eso beko no na wada obi se ba bia wo no dede wo obi timetena se wo da yie se wo system ne correct na wo da yie a wo ti speaker ho me makọ we keeping ama obi ho what speaker den chen wo ti boom boom no wa da ate that tells you say se wo ntimi na there is bibinti na ma wo ntimi ye the enda na obi ho abon se what dwom pa wo kungo dwom ama josuo obi etwom most what tonkose sa ma me meto yi go say no wa yama enna it is a nano se bibi honam dua no nyina ye okay a nano take you over them and na honam dua no you need 6 to 8 hours of sleep so when timi another 6 hours na honam dua no wo sofa e kwanya honam dua no be fa so be sofa no say e de yade de bia ba yade wo yale en na wuti wo chena me ha cold obi ntimi na otimi nya cold obi ntimi na ni ti dwa no ga wani so biriw wakoma bo pedi wada so de anopa no na honam nyina tutu honam nyina yo bre asa wakọ America honam nyina yo bete enam se na nintin bo so ahya se kwa se wunyini amonamono na ehun sunsuan so no se timi ma apofun wuo mpofun wuo aye be kan se premature deaths wo yade bo wa onkwa mosquito ketua bi e ka wi it is a local PA hospital yakọ ye the drip asisi ne so ansala na ho atono because immune system na asase say e ba for yes sleeping tablet any solution to it it is the solution wo mu nyina na say nipa no endpoint na oba ana o hospital papa bia no a ye man sleeping tablet doctor bia ni wo so ma sleeping tablet also ohunu ade konti a e man na ne ma obuwa ne moja so na ate ene ma na ma obuwa ne pressure ene wosoro eni nti anadwo na wo da no enam se pressure no wosoro nti no akoma na ye adwuma te se obi a wo kwa America eni nti no wo da ho a wo se ka wo da no a ko se ka akoma ne bobre wo obi anakoma no e bobe se 100 beats per minute it wo na it obi wo abehwe mu na mental condition bi na wonya bipolar yi ababi be ne ho nkon ba no obi nam wa wo hu so bipolar anadwo wona chokrodo utene ho a eho na odi ne nkomo nyina gwemu nyina no ya ade a etimede sa yi ne ba enti sleeping tablet is never a solution to sleeplessness na mmom no de ebetima solve no say ade krono a ya de krono a hyase no a e ma wontimi nda no ene na wo se ye correct ne correct wi a enipa da sani no wonnya se wo banum aduro ansa na why den wada endpoint homeopathic clinic ya de be ne hawo anopai de hawo bia de enkoso ni nkomo prostate ni egusu ye ni free ena ema wode ene ma chimamu hawo ene so scan no ye free lab no na ye 300 Ghana cedis for endpoint eben kumasi obi ho takrade techiman akra tema ni nyina obi ho frɛ number ni nkomo 0244 86 70 68 0244 86
7068. Yeah, Doctor Duboatia se papa pane endpoint homeopathic clinic. You don't want to wada romanti na watchi mu ye sua de bebre nti sian Lucas ene medofi. And none of them modeka is a moon fine type. Na mona. Unless a condition be and the other endpoint to hold show 0244867068. Yet so many or daji and I'll be Simons and Qua near Modin or Qua. Ever the another topic in Subeba near Twas, so media fear among Qua Tamaklu. That's a more called baby Radum TV, bedroom Jumedi, so yada se papa pa near more yen, near more yen, near Muguso Bay. Yada was say, Wiki Munina, Munia Dim Comafa INSOMNIA home. Misha mo pa enne nwumre ha na nwumre nkwa hia 8 p.m. wadaroma ya twetwen ye na entoso nwumre e be hia wo nkwa hia so misro ma wo nkwa ho hia wo pa na kwan be yawe be mo aye mresisi e misro nsa ho ma yawe ni nipadua ne mboso ti nwumre hwebi se de unya time e de ma football unya time de ma entertainment no wadaroma nya time enso ma wo health wa pomodin umiamu ya pomodin ho ban umiahwe ho ye di akonipadua ne mu de de hye nipadua no nyina ka ho eni dia kekemfele otamino pese de wudi na ye bia wo kodidie no ho ye didi ye no wa ye kama fefefe se Dr. Sharp atiase tinkwahia ene 8 p.m. ebeshia wa Adom TV so 8 p.m. men na wadaroma 8 to 9 near Wiumpe na pedi. It has a fast ma endpoint homeopathic clinic. Wonder Roma and almost ya same my day health tips no a buy. We are on quadia, not what Fredo. Na feel no Eddie and combo. My joy Trish, one tadi come up for fair and a shemi. This all part of the BDA or call Facebook and Instagram. My joy, M.A. Joy Trish. MAJOYTRISH. My joy Trish. Omuntade kama pa. Midi efia amankwa tamaklo.